Black Flag Day observed in the city. Neso. In protest to the CAA, the Northeast Students Organization observed today as the Black Flag Day. The motive behind the Black Day is to send a message to the Government of India that the people in the Northeast region are strongly against the implementation of the CAA. Speaking to the media, Sri Lambokstar Marngar informed that the students' body organization will not stay put but will keep on agitating for ILP implementation in the state to free the people from the clutches of the Citizenship Amendment Act 2019, which was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. Just to remind us, under the 2019 amendment, migrants who had entered India by 31st December 2014 and had suffered religious persecution or fear of religious persecution in their country of origin were made eligible for citizenship. Kadau ka ba Neso ka sim ya katakarai ka long ba wat hadin ka jing yaki man ijelakan than di dalam ni bro koi ka jing persa menteri kam ya kan ka CEB to por tak ada ka CE andai ka sokar India ka sem lasngap ka sem sa skor mat ka sem la nyu ya ka sor jong kita re tremulu ni ka dom than di dalam ni bro koi kalau ya chakmat da ka pas po lok sabah po pat po raja sabah bar kini ka bil kalau kita kalau ka kadak bangi persa ya kini ka CE kan terikam nanti ka than di dalam ni bro koi bar ka ju ko por kolong ba kadak bangi pen I ba sekarang dia thom da ka bor ya ka sor jungi terari tremulu minang kri inti menginang dawa ki an kanun ki ban saya da ka pang jengok ka pang jungi terari tremulu re kum kolong bar kum ka pa kasokar dia ka persang tembadan yang terari tremulu Namar na ko por na kalian baniso mag common issue po tingin so kare spangga issue kaba ki jala ba fer kani ka than stilam ini i kendu ini keju jengi kumba ke jelam kale kendu de lo ta kan ngorem ba bat kan so ru ka dawa ba hajaka jo ka kasi itu por ni dawa ba kalen beterkam ni ka LP kan isi pro ko kata kan ngorem ka pas kam ba kan so yang kata kan ngorem ka pas kam ba ki kenhun sengki badan istri june ke Neso ki andrai nginang kpi nanti bukan ai ngi ki an ki ban jada andai apen ban ka an betul maran ka sokaran dia ka ong ba kadan tak jing sa deben ki haban itu ban ai no snong ye ke ki japen jek te ki niam la kolong ki Hindu ki Sikh Parsi ki Jain ba Kristian na ki wei pat kiri kadaur kari Afghanistan Pakistan ke Bangladesh andrai ni hap sotu neba lada kita karandu ki ban Pakistan ki man buhay snong polis kita karandu ni po Afghanistan ki man buhay snong po jala juni regari ki marjan kamangi ya share ya boundary ba jantam pakre Bangladesh ba chirkai kabaki ni tip in principle matrai bro ni kubur ba kibreu nang ti ki 1% barum na kapor tilora kita beri bos bandung wan snong bian ani itu no yaki kuno snong sai ka lawe jumi kita retro mulo